Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay nga isam-isam am tilimabas asa nga iliti ka aroba si kabadaw. Ay, kasadaw, kitsaw-asaw. Saan mo tamaw-awanan ti sauna? Saan arumbang akatawa am ti adda diferensya na tao? No siyak ti saan ang maawatan ti sauna. Saan ang agsasaw? Tapno di daan mo asaan ka makabalbalikas. Kasanaw, no adda makisaawon no agdamag, di ka katagsaon. Saan ka sumungbat Tapno di da maduktalan, adyak makabalikas. Ay, Jay. yak amukon ka. Ha? Nauyaw kalaunay. Ay, sana panaguyaw day, Jay. Apay nga ron asa bali ti katawam anak kakita. Nagagangay la katawa. Tapay nga minadin na pa'y mailimod may tikinangunguna. Asino ti kasunod mo? Nakarupangat ka, Mat. Nakadanon kanyak ti aramid ni Paribadaw. Apay, anya ti aramid na akasurun mo. Manipod sinublat na ti tricycle ni Kwarog. Limastog. Nauyaw pa Na, kasano ako nam alimastog? Asino ay at inuyaw na? Agpataray iti nakaparpardas. Inton adda makita na. Uyawon na. Ay, una yan. Ay, nagmade ti kasta nga ugali. Ti aguyaw iti pada a tao. Day tati dimanon kanyak akababalin ni Paribadaw. Ay, kat bagbagaam Aha! Laklakayan. Amunan tinasaya at kinsaan. Anya ti gatangam itayan, kabadong. Ay, napintas ka kuma. No saan ka tulang, maray. Nagalasan ti saom. Kasanaw, kit imbagak itayin tigatangay. Ang paulit-ulit kamay. Adda ngamin gumatgatang itay. Ulitag tigatangag Kape, asukar, kan tinapay. Nanggagmumot siguron. Wan, saan mo masapol a piksan, unay? Nanggagaw. Nanggag mo at pinigsaak. Mabitlang, taalaog, tigat-gatangang. Kape, asukar, kan tinapay. Oh, tay bayad na. Yawat mo matan. Ay, ilistan pa lang, maray. Umutang ka, naglastog ka pa Ingkan, ta anak ngagpautang. Inwar mo lang din, ibabawin pa lang, may. Kunak ano gatangam? Utangam mat gayam. Saan ka pautangan? Ayan nga iti ginatang mabadaw. Ay, saan ngagpautang dahi abak? Apay asaan nga agpautang? Kano binayada ka ti sigod nga utang ta. Imbagak lang, atulang. Imbabawi na mutan, tinruar na nga utangag kuma. Apay nga may ngembagam atulang. Kasanaw, kit imbaga kong tigatangag, ang impaulit na pailang, may. Si kalangarudan tadda masapol na. Si kapay tagpalastaw. Haddan to lamapidot ko akwarta. Agdirsinak to mamay, takumpitinsyak na tabak. Ay na, pangalaamat ngay iti kwarta a pagpuunam. Day talalastog mo ti agadaw. Ay, basta no dan to kwartak. Kitain naman day di aba. Awan pa'y igatang mo iti asukar kan kape. Tirsinan to laki dan. Anya itayan ti gatangam, basag. Gumana nga man iti ahungan ng hamon, hahawad. Sabon kan asukar ti kayat mo asawan, basag. Wen huma, hahawad. Ngaguray ka, talaak, wan. Wen, hahawad. Hanguna lahang ni Huy. Anyamit tigatangam si kabasang. Imbaga, nung manggag, kan maawatan ni Bahak, timbaga. Agang rahang ini hamon, gan ahuhal. Mga tangkay di ahukay kay habaw. Ay, rugyam manan, kabadong. Bigbigat, agoy-uyaw ka manan. Kit isumit timbaga na maray. Ano nga ini habaw, kay ahukay, kunan na. Adtoy tikat gatangam basag. Saan mo nga italtalok day taalaklak kayan? Ay, unay lakat ni Pari Badungan.
Ay, anya man ang tinaramid na. Ay na, inuy-uyaw na jay ngungo abalasang. Jay gimatang ijay teresena ni Marikwanang. Ay, kung namatlat na taermat ti loko apare ba daw? Ay, saan nga agar aramid ni Pari Badong? Taaddan tumot gundaway nga ang mga nukas jay ti mapasamak ken kuana. Katawaan dan tumat. Tiyan muna kat kukuha namin agundaway. How? Agnakam tulaeng no addan tumot pakapilawan na. Ay, una. Ay, nang runa. No, agsakit tinakam ti uyawan na. Ay, iyad adayom ang mapasamak to ken kuana. Tikas jay nga aramidan na itipada na tao. Ngem no isaw, ti pagnakman na. Ang mga numapasamak kan kuha na. Tapno agbalbalew kan agnakan. Ay, ado ti agreklamaw. Iti kinapartak mo nga agpataray iti tricycle, paray. Ay, mabayag adumangon di papanan nukas lapadulang paray. Na. Una, ngem adayo ka iti aksidente no naanad ka a driver. Ay, nanadak paray. Uray na partak ti pataray, nulakit na laing ti driver, ay katadayo ti aksidente. Saan mo ang maibagaday ta? Saan unay kumaan na partak ti panagpataray mo, tadilika daw. Ay, mabibait ang makadanon, no napartak, kunak lang din paray. Di ka man kundi palastog, pare. Ay, no at dalakit ipalastog, awan dakis na. Ang tinalastog, adamat oras na amarpuog. Ya, marpuog. Ay, marpuog. Ano awan mo ti ipalastog na, paray? Ay, di ka unay. Ang mga no pagbabawyam iti udi na. Apay makasangsangit ka, ading kao. Ni nga minahatamanong, hinatatawan na man. Ha? Ni tata ba daw? Kinatkatawaan na ka? Wan, hanong. Naharo na dyan, hatamanong. Bayamlatan ni tata ba daw nga dahing? Talaga kas jay na dayjay. Di na mo teraramidan na. Ang mayanin na hamo, nakalakayan. Laklakayan ngam nakurang nga ti panunot na. Kasnahan ni manong. Wala dahing. Isuasaan mo apaglidayan ti panangkat katawan na ka. Dumtang to ti aldaw ang makaamires. Napay ngumagalon, manong. Huwag natin kao. Saan mulatan nga italtalay? Nadamag mo kaday, adandanin nakadong parni-pari badong itilugan, gapu iti kinapartak na nga agpataray. Ay, uwan ka nung garon. Ay, inton imbabawik ti tricycle ni Kwarog na. Imbes a kinaasyan na, iso nga impasublat na. Angam di namot ammo nga anadan ti ipasada na. Ay, ipalagip kung tumanan kan kuha na. Anadan na ti tricycle. Wen takaasimot ni Kwarog, no madadaal jay tricycle na. Ay, nagpakpakaasin tumot ni Pari Badong. Isumat tinanggapuan na alumastugay. Ay. Kunam no kalaingan a driver. Ay, sugsugak sa ni Kwarog. Tasublyan na ti tricycle na. Aglugan dyan ka day, basang. Diyan ayan ang lungan hon ha, sana? Handa. Ulitin man timbagang basang. Saan ko nawatan? Awan, sana? Hanya nga awan. Ado timbagang mitay. Saan ko lang nga nawatan? Ohe. Kung ko nang bagamay. Amay nga ganawang ha, sana? Ay, kwa nga main. Maray awak nga rod king ka. Uray ado tinasaom, mawan mo't nawatak. Nauyaw ha, tata? Saan nga uyaw dayjay? Ibagbagag lang matipod now. May salang pasaheros ti kurang nan. Ala, aglugan kan basang, tayon. Yang kaya ang lungan hon ka, nana. Nauyaw ha amin. Ingayon, aglungan na kita'y habali. Anya, ay, awan na watak ngayong bagam. Ohe, kung kunam maday. Nauyaw, wala hay. Ingkasurutan ni Kabadong iti ospital, Maray. Apay ka di maray, anya tinapasama. Ay, nagkapuak ngamin iti ilay. Nakita ka na aksidente ti tricycle ni Kabadong. Ha?
Pimusay ka din ni Badong Kaw. Saan? Ay, basta inkasurutan na di hospital. Adda ka din nakadungpar na maray. Nagpartak ka nung amin nga agmanihaw. Adagala at nagbalasiw nga asaw. Aso lang na aksidentay. Linisyan na ti asaw. Iso aday jay. Naidong party tricycle na iti pader. Alang arud maray, tamapanak ija ospital. Si kakadinday taba daw. Kas kamula mamay. Nabandaan iti adu apuraw alupot tarupam. Kasi, di na, kasi, meg, Na, pati panagsaw saan ang maawatan. Agsawaw. Ulit man ti bagbagam, jak maawatan. mariga, tasak, magsasayak, limpag gamit, bibig, Iso ka di nga dabinda tarupam. Talimtag tasungaw. Ewe, na isang daw, nakaros, ya, pati agaw, nakaros bitayin, nayarado nga, Na, anyan tungay titsura mo numaikat ti binda tarupam. ya, mo pa yan, Ayaw na yan ti kasta na pasamak mau ba daw? Enteng, nakitam ka din ni Pari Badong. Ay, mapanak pala iji ospital. Nadisgrasya ka now. Ay, Kurt, anya ngay nga tatikunada. Anyat na pasamak aya at talaga kun kuana. Napartak ka nung agpataray. Isu akas jay, na aksidente. Ay, kat nukas laku kuana kanu ti kalsada nukas jay nga agpataray. Linisyan na kano jay asaw. Isu akas jayin naidungpar kano iji-igid. Kurt, mabalin nga tapay jay tricycle ni Kuarog. Huh? Itakal nga ron ti damage na karag-karag lang nga ron. Ay, sos. Sigurado nga agriri ni Kuarog inton makita na ti tricycle na. Ay, dahil ti parikot. Talaga, nga agriray. Ay, alatay nakita ni Paribadong. Ha! Ay, isi ka daytan, pare! di na, babig, Kwa, nagrigat ka bigbigan. Saan pa maawatan unay ti panagsaom? Yay. Yala sa umare, pati ni uyang ngaw, ibaga na di na maawatan ti sao. Ay, agyaman ka takas talati na pasamakin ka. Imbag pa napila ya, sa mabalin malingidan iti pantalumay, yung kerupang awayan, naglaanin. Yan niya ngay nga ron. Saanin na maibabawi ti na pasamak paray. Yay. Sa anak makapasala, sa kabutang yak, hindi, umare. Ay, talaga akabutang dakanton dagiti tatao. Kan awanan. Dakkel ti damage the tricycle. Hiyari na inanana? Huh? Nakabot mo ng namatang. Ano ni himangam? Tara, umawanan. Isa mo, maawa ka, bebe ko basa. Ang banan hanon ina, han mawanan hautang, mana? Ayaw kaya basa. Ano na, may nakaano anya, Bagi kayam ti ako yaw basa. Patawa na Han kahangulan, hata? Hita? Nuata na mawanan na una? Wayanan
Ay, anak balak. Nakitak mo't ngagsarsarita kayo iti balasang akinat katawaan ba daw? Ay, Amerika. Imbalaga. Pada kami. Asal, abasan. Uyang. Madingamain ti aguyaw. Nuan niya ti nakaparswaan ti may sa tao. Awatan latan. Paninatan. Uray, asaki, nagbala. Uyang. Kanya kumapay nga eh. Maibabawi ka di pay. Maha mo ang kanay unak. Anak kamas. Yapdosan nga. Umunay ni amo. Iwan ko. Na yan. Anya nga ita. Agbabawi ka mo't siguro. Madingamain tinalastog ken na uyaw. Pag nakmamot siguro daytan. Ken liklikam tinapartak a panagmanihawm. Tapno mailiklik ka iti disgrasya. Ay na, tatabadong. Maditi aguyaw. Tamangan no si kati mauyaw iti udi ng aldaw. Liklikam at tinapartak a panagmaneho, tapno mailiklik ka iti disgrasya. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Fuji Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan.